Menteri badai pek ya ketenat potok ubah senbos sulai ula pentim. Ba ketenat potok kalapan jaka alpsan ikar na kabenta bentai ya ke central jail benset ya koi di hamau deng liang. Susu ubah senbos sulai ula ya thuru ba ketenat potok kalatho sya ketenat penraisor ban ajaka bentai ya ke central jail kabanyam san hajar ngut ki koi di. Kaneru nomor bangabat mga minister. Te dang mentasi arte yung inang yadep ya ke meeting minister juga Orban ka department juga Orban nang ta barka department ka juga prison ki official bat mga ba ni dan kam ni ku ni la tho chopo ka Orban ban alwar ya ka jail ban chinai ka central jail absana ka te kelas lu penting kan ka kam ini sistem ta kala initiate makanya lah ya show meeting no word lah ya pass ke resolution kemainin meeting lalu oke ba kemudakan ai arusan hajar ya kata kaya jaka apa mau yang siapa ka prisons department jail di sisi Melayu ka jaka dan ingin move no kan kere ka DPR nanti kerang bangi di ora ada support deli pada assumption no center te ya kana jail road pan kana jail berapa jail road ngin la ngin ai no siapa ka Orban ngin ai ti Orban la ban develop di parking kat na ka sor golong kon step ke parking kena kata at least to the extent kena harap kape buat ke Jakarta tapi bojil nang ilala ban dismantel ilala ban Cina kalau ke Orban ke lapan plan pan apan Cina ke parking dia kru kilong kan parking apa naila tekala era parking tu sim tinggal long tu kita saki shopping stall shopping mall tekan generate employment ru ke samla lagi ang tu kena karena kalau pun sunshine kena existing muda market kata di beri apa? Kamu kan ni kerja kan lagi ke bos ya? Bujuli, ya bujuli ya. Harapsan mereka. Lama penyasannya ke agreement. Emang kan dia agak meeting iladep ka show agak iladep sign dulu. Teman tak nomor baga table agak file kadang don phone mentan ubah siau bau di Dubai. Minister juga Orban. Dia na table jungu utang sign gin sa place ya kapo kabinet. Daging sa adalah kabinet isa approve. Sa time mo din diyan mo na identify ka sa ka. Ha, na po mo din dia. Ladep inspection